U Hami je živjelo 60.000 hrišćana, sad živi 3.000 hrišćana. Po rečima mitropolita Đorđija, svi hrišćani u Hami su etnički očišćeni. Znači, ovo je već jedna vrsta verskog rata. Dakle, imamo opozicione vođe koji međusobno nemaju nikakve odnose. Imamo plaćenike. Plaćenici su psi rata. Pa evo, gospodin Milan Trojanović, šef administracije Ujedinjenih nacija, praktično drugi čovjek misije Ujedinjenih nacija u Siriji, jasno rekao da je vidio Čečene i Afganistance. Šta rade Čečeni i Afganistanci u Siriji? Kakav je interes Katara i Saudijske Arabije da pomažu sve ovo što se, financijski pomažu sve ovo što se dešava u Siriji? Šta ima Katar sa događajima u Siriji? Da, vi pišete i o odlasku premijera da je to zapravo plaćen posao. Dakle, ko nudi novac da... Katar. U arapskom svetu vam se sve vrti oko para. Dakle, nisam ja izmislio podatak. Ja sam ga čuo iz vrlo autoritativnog izvora, da sad ne navodim, da čovjeka ne dovedem u situaciju, pošto je isto iz jedne strukture međunarodne organizacije, da je na sastanku sponzora ovog svega što se događa u Siriji u Briselu pre par meseci rečeno i poručeno sirijskim funkcionerima da sami upišu cifru, poput fudbalera. Ambasador bivši Sirije u Iraku je dobio $10 miliona. $10 miliona da prebegne. To je bilo pre skoro mesec i po, pre 2 meseca i tako dalje. Onda ajde zamislimo koliko je možda dobio predsjednik vlade. Ali se tu postavlja i drugo pitanje. Da li svi ovi koji su pobegli kao na stranu opozicije, da nisu namerno potureni? Da se vidi šta radi opozicija i tako dalje. Mada i ove zapadne službe sigurno nisu naivne, neće ih odmah pustiti da priđu opoziciji, proći će oni period pranja mozga i jednostavno ispitivanje i tako dalje. Ali teško reći, vi mene pitate da li je terorizam ili pobuna. Onaj ko stavi bombu u televiziju i pokuša da ubije novinare je terorista. Znači, eksplozija bombe u prostorijama na 3. spratu državne televizije u Damasku, gde je bomba eksplodirala u sobi za međunarodnu razmjenu snimaka, jeste teroristički čin. Alep je značajan zbog toga što je to najjači industrijski centar Sirije i jeste na neki način simbol psihološko-propagandni. Navodno je i taktika sirijske vojske bila da pusti pobunjenike da se koncentrišu tamo i da ih onda u jednom napadu eliminiše do kraja. Međutim, je problem što su to borbe kuća po kuću i ako vi hoćete da ih uništite potpuno, vi morate da srušite celi kvart. A to onda izaziva sva pitanja međunarodne zajednice o prekomernoj upotrebi sile, o nepotrebnom razaranju grada i tako dalje. Sad, šta se dešava sad u Alepu? Dakle, vojska kontroliše pobunjenički deo Alepa, to je tekst koji donosi danas, borbe za drugi po veličini grad u Siriji ne jenjavaju. Politika piše opet s druge strane oprečne informacije o sukobima u Alepu, ali ajde, ovo su slike, to je Alep. Pretpostavljamo da je. Da, pošto očekujem i vaše slike da nam pusti režija koje ćete doneti. Moje slike su mnogo mirnije. Moje su slike iz Damaska. Dakle, imamo vest o oprečnim informacijama. S druge strane, ono što je ovde mnogo pažnje izazvalo, to je vaš tekst od prvog dana koji ste slali iz Sirije, to je o medijskoj propagandi. Bilo je naš novinar razotkriva medijsku pozadinu. Pa videli ste onu priču sa generalom Udom. Kad su ovi rekli, pobunjenici nisu znali da je šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija bio u gradu Hami. Oni njega nazovu i kažu da je Hama pod strašnim udarom vatre režima predsjednika Bašara el-Asada, a on ih pita, tog predstavnika opozicije telefonu, izvidite koliko gradova sa imenom Hama postoji u Siriji. Ovaj kaže, pa samo jedan. Pa gospodine, ja sedim u tom gradu, pijem piće i ništa se ne dešava. Dakle, naravno da se ovde radi o bespoštednoj borbi dezinformacijama i informacijama i da jednostavno opozicija pokušava da se pozicionira u statusu žrtve. Jer to je najisplativije. To smo mi naučili od naših nesretnih ratova pa preko dalje. Kad imate status žrtve, onda jednostavno izazivate svu moguću vrstu i međunarodne pažnje i eventualne pomoći. Da, ali o kome govorimo kada govorimo o opoziciji? Da li govorimo o narodu koji je protiv postojećeg režima? Da li govorimo o stranim plaćenicima o kojima vi pišete? Da li govorimo o pobunjenicima ili o teroristima? Gledajte, naravno, niko nema iluzije da je predsjednik Bašar el-Asad, njegov režim, da su oni nešto jako fini prema svom narodu i da je to neka demokratija i tako dalje. Ali, ajde da vidimo koja je alternativa. Opozicija koja postoji u inostranstvu nema apsolutnu kontrolu nad pobunjenicima na terenu.
I to nije moja ocena, to je ocena zvaničnih funkcionera Ujedinjenih nacija. Apsolutno nema, tamo svaki lokalni desperados može da kaže ja sam komandant svega toga. I oni jednostavno nemaju ni hijerarhijski uvezan sistem kontrole, komande i tako dalje. Tu svaki lokalni šerif, ajde da kažemo, hadžija, zapravo rukovodi i životima, odlučuje životima stanovnika nekog grada. Da, a s druge strane, u vašim tekstovima se stiče utisak da vam je veoma stalo da život u Damasku, možda sada vidimo taj vaš materijal koji ste doneli, nećemo, dobro, da je tamo život jako normalan, da saobraćaj funkcioniše, da restorani rade. Pa da, restorani rade u hrišćanskom delu, ja sam išao nekoliko puta na večer. Preksinoć sam bio u kafiću koji je na nivou najboljih beogradskih kafića, kojeg drži kćerka ubijenog ministra odbrane, ovaj što je poginuo u onom atentatu s bombom. Zapadna muzika, imate zapadne stanice na engleskom jeziku, najnoviji muzički hitovi, znači Ramazan je, pa preko dana nema puno ljudi, ali navečer, kad prođe ono ramazansko vreme, grado živi. Nije to kao što je nekad bilo, ali je sasvim normalna atmosfera. Ali se stiče utisak da se može na godišnji odmor otići tamo iz tih. Ne baš na godišnji odmor, je li problem dobiti sirijsku vizu. Znači, to je problem. Ali u samom Damasku vi nemate nestašice hrane. Sirija je jaka poljoprivredna zemlja. Nema redova za benzin. Znači, ima struje, ima vode. Dakle, nema možda tih šetnji po gradu, što smo mi navikli, ono Knez Mihajlova, Puna i tako dalje, ali redovno rade firme, sve radnje su otvorene, suk radi, tržnice radi i tako dalje. Nijedna, kažete, nijedna arapska vojska nema iskustvo borbe sa ovako gerilskom taktikom i pitanje je do kada će ovo sve trajati, do kada će... Sirijska armija drži kontrolu Alepa po obodima grada. Onako hoće da eliminiše potpuno pobunjenike u tim kvartovima. Ona mora da se upusti ili u borbu pešadijom od kuće do kuće, što izaziva užasno velike žrtve na strani onog ko napada, ili da jednostavno kvartove sravni sa zemljom, što opet možda pobije civile, jer ne daju, pobunjenici ne daju nikome od civila da iziđe iz Alepa. Mi imamo tamo 40 naših porodica o kojima vodi brigu naša ambasada u Damasku. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim gospodinu ambasadoru Jovanu Vujasinoviću i osoblju ambasade, posebno gospodinu Vladi Mariću i Veljku Piljku, koji su mi mnogo pomogli. Sve ovo izveštavanje iz Damaska apsolutno ne bi bilo moguće bez pomoći srpskih diplomata u Damasku, jer jednostavno vi u Damasku nemate pres centar. I kad dođete tamo, jednostavno ne znate kome se šta obratiti. A bilo je nemoguće da odete u Alep? Ja sam probao, ali su mi ovi rekli da mi ne mogu obezbediti ni avion, ni kola, ni put za Alep, jer je sve pod blokadom. A s druge strane, bili ste na aerodromu kada su naši ljudi, kada je otišao avion po naše ljudi, tako da ste ih vi na neki način ispratili, ovde su ih novinari dočekali, ovde je bilo, stekao se utisak drugačiji od ovoga o čemu vi govorite. Dakle, da je tamo jako težak život, da je bilo pitanje života ili smrti. Deo tih ljudi koji su otišli, naravno, teško je sad govoriti, svi oni imaju svoju muku, svi su ostavili imovinu. To su ljudi iz mešovitih brakova, ostali su im rođaci, prijatelji, stanovi, posao i tako dalje. Deo tih ljudi jeste iz Alepa. U Alepu nije lako. U Alepu, kao što vidite, stvarno se puca. I to je vrlo gadno. U Damasku je bilo nekoliko dana borbi, ali u nekim kvartovima. Bilo je par incidenata u centru. I sad normalno da ljudi kad ostavljaju grad ili zemlju u kojoj su živjeli 30 godina, da kad dođu u Beograd, da to malo za televiziju izgleda dramatičnije nego obično. I morate shvatiti te ljude, idu u neizvestnost. Oni ne znaju šta će u Srbiji, gde će biti, ko će ih finansirati i da li će se uopšte moći vratiti i gde će se vratiti ako konačno dođu. Ako se strmeknu sa brda, ovi seljaci gore, da vidite vi kakve su kuće u Damasku. To je francuska kolonijalna arhitektura. Dedinje i Senjak su ništa u odnosu na kuće u Damasku. Ako ovi seljaci dođu sa kamenjem, se skotrljaju, to će biti takva pljačka, takva osveta, takva ubistva. To je dragi Bog da pomogne građanima Damaska. Sad, ali hoće li? Dakle, kakve su šanse i zašto je sad Alep važan? Dakle, u situaciji u kojoj vojska uspostavi kontrolu nad Alepom, šta to odlučuje? Pa u tom slučaju mislim da je do određene političke tranzicije u Siriji će sigurno doći. To nema govora, jer jednostavno ovako očito više dalje ne ide.
Ali ako umesto dosadašnjeg režima dođu islamisti, pa recimo dođe do totalne islamizacije društva. Vi sad u Damasku možete da kupite flašu viskija u bilo kojoj radnji. Imate svinjetine u mnogim radnjama. Deo Damaska je potpuno hrišćanski. Ja ne znam kakva će onda biti budućnost Sirije kao države i da li će se ona pocepati na deo, recimo onaj severni deo gde sad Kurdi su praktično suvereni gospodari ili mi Asad dao da kontrolišu granicu prema Turskoj, da li je to neka vrsta ustupka Kurdima, da li preko Kurdistana ili Kurda zapravo veliki faktor na međunarodnoj sceni drže na neki način u šahmat poziciji i Iran, i Tursku, i Siriju, svima. Samo da vas pitam, pošto smo došli do kraja ovog dela štampe, a nismo je u stvari ni otvorili, koliko ste u toku sa drugom međunarodnom situacijom, a to je Egipat uzvraća teroristima, vazdušni napadi na ekstremisti na Sinijskom poluostrvu. Pa evo to i sve, na neki način kriza se preliva. Doduše, ovo na Sinaju je još od pre par godina. Stalno su tu sukobi militantnih islamista, ali Sinaj ima poseban tretman. Evo, to je snimljeno sa zgrade ambasade, preko puta ambasade Srbije u Damasku. Oni vam ne daju kameru da podignete. Ne možete vi po gradu snimati ni turistički. Ja sam morao sve snimati praktično. Evo, pogledajte toleranciju. Imate minare džamije i crkvu. Jednog pored drugog. Imali ste problem kao novinar iz Srbije? Pa bilo je problem što odete u Ministarstvo informisanja u departman za strane medije i onda oni vam kažu pa vaša zemlja je nedavno glasala u Generalnoj skupštini nacije za rezoluciju koja nije povoljna evo, pogledajte, jedna pored drugog, koja nije povoljna po Siriju. I naravno neće vam oni to direktno predbaciti, ali ako vi kao novinari iz Srbije želite pomoć lokalnih vlasti, koje jesu vlasti u Damasku, tamo nema ofis pobunjenika kojima bi ja otišao i rekao, izvinite, ja sam novinar politika, hoćete mi pomoć. Ja moram otići u službeno ministarstvo za informisanje i novinari iz Srbije. A oni vas gledaju, jeste vi glasali u Generalnoj skupštini protiv nas? Pa ja kažem, ne znam, nisam baš upoznat. Pa glasali ste. Drugim rečima, pa šta vi hoćete da vam mi izlazimo u susret, da vas mi pratimo do Alepa, da vas mi osiguravamo, pa idite kod pobunjenika. Pa nek vam oni to sve pruže. Kada idete sledeći put? Ne znam, vidjet ćemo. Kako bude para. Hvala što ste bili gosti u jutarnjem programu. Vi ostanite uz nas, vraćamo se za nekoliko minuta.